आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahan badamar waiba pau. Sanaroi sing numit pangthokre Mukhyamantri Nongthom Birenna Mr. Maipak Sports Digital Experience Center hangdokre. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission gi makhada RIMS Critical Care Block sananaba Pradhan Mantri Narendra Modi na urep uyung tamkre. Hawjik leribu watho ase loishananaba gidamak Naga MLA singna soba thodang longnanaba Tangkhul Naga Aje Longfeng na taksili. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी लेबाग असिगे सौखटपगी खोंगचत्ता नुपीसिना सोबु थौदांग लौरी अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह ना हाइरी मोदी सरकार ने कन होनबदगी नेक्सलाइट ना सोअल्ला बलमदम सिंग फिबम सिंथानिंगाई ओइना फगत हनबंगम लै Sanaroi sing numit listening and Kunmaring as a common Lampak Sports Complex the Laiba Indoor Stadium the Pangtokre, Tharmada the Mukhyamantri Nongthom Birena, Mr. Maipak Sports Digital Experience Center Hangdoki. Tharmada the Wangang Wada Mukhyamantri Nahai, Gujarat the Pangtokiba Kuntrataruk Suba National Games Samasung, Gawada Pangtokiba Kuntratarit Suba National Games ta, Sanagi Takman Lor Kiba Sanaroi sing the Sarkar Gitabak Amamam Piragani. Masig matakta China gi Hangzhou da pangthokhiba taramapun suba Asian Games ta wushu da lupa gi takaman lor khibi Naurem Rosibina Devibu Rajya Police ta Deputy Superintendent Pirgani ngasi hangdokliba Digital Experience Center asigi matangda Mukhyamantri na hai kanagumba singna mai paklaba Sanaroi singa kopwarol center asidagi khangmangam lagani Sanaroi singi damak sarkar na pakiliba yaipa thorang singa marilina tongan biskim singi akopwarol su center asidagi line khangbu yaragani Chief Minister's Sports Person Livelihood Guarantee Scheme khungang ama sanabung ama yauna tongan ba Sanaroi singi yaipa thorang kaya paikal hainasu Sri Birena Fongdokki Hauro iba Sanaroi singda anoba inot anoba technology anoba gyan pinanaba haidana koina Mr. Maipak Digital Center at Sangaris 36 National Games Gujarat kine aduga 37 National Games Goa gi gold medalist singdo adu de koi government gi service am pinanaba koi Manipur gi ju wari ba piba mayam hena khangi adu yamna karshu koi mi pai ningai thagat ningai leite adu hojikti aina Manipur gi praja punamukta aina appeal tawjari hairiba punama se koi government na Manipur miyam go loina na ayam bai koi fajana strategic koi bam pham sing da sab saba sarkar gi forcing thamakanda fajana tackle tawba hore shanti gi lamda su political solution porangna ba wari watai ingna singla leminana bagi process hore Tharomadu Saruk Yakiba Youth Affairs and Sports Mantri Govinas Konthojam Hai English Singama Chamapan Marputra Mapan the Pangtokiba Manga Suba National Games to Manipur Sauna Mai Pakiba Dubuning Singduna Sahi Kudingi February Kunmangada Sanaroi Singnumit Palan Tawdunu Lakli Mahan Hai Kungangama Sanabung Amagi Tausel Gimakada Rajashida Sanabung Humpu Sangat Nabohonari Masigi Matakta Chief Minister's Sports Person Livelihood Guarantee Scheme Gim Ahan Batangakta Sanaroi Lising Amada Kudong Chaba Pinanaba Pandam Tamli Tharmada the Tongan but Jati Masung Malem Taki Sangdam Nabakada Takaman Sing Fanglakiba Sanaroi Singda Selgi Tengbang Sing Yantoki MLA Sing Masung Makok Tonga Official Kayasu Tharmada the Saruk Yaki Sanaroi sing numit kamari lenana Manipur Cricket Association amasung Sports Journalist singi Kangbuga Cricket Exhibition match sama ngasi Luang Popa Cricket Stadium no pangthokre Yellow masana yokhat lup amasung laisang them apun bulup Thobal District na sinduna kunmanga suba Sanaroi sing numit thorum ngasi Thobal laisang them da pangthokre Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission gi makhada Imphal gi RIMS ta phamung cham yankhai legidaba Critical Care Block ama sananaba ngasi Pradhan Mantri Narendra Modi na urep uyung tamkre Gujarat ki Rajkot pangthokpa tongan project sing urep uyung tambagi thorum gi sarkamoina Sri Modi na virtual oina RIMS ki Critical Care Block sananaba gi urep uyung shitamki RIMS ki Jubilee Hall so lusingba kaya saruk yaduna urep uyung tambagi thorumadu saruk yaki Tharmadu the Saruk Yakiba Mukhyamantri Nongthom Birena Hai Rajashida COVID-19 gi license Chandorku matamda Haksel gi infrastructure da award pakaya laibadagi khudong chadab kaya mayuknaki Adubu sarkar na tenu matang manungda oxygen plant sing yauna infrastructure kaya sangot padagi license asi thengna bada chauna kana pangki ngasi urep yung tamneba critical care block kasina tungda thengna rakpa yaba Haksel ga so singna kaya mayukna bada when hen khudong sahlagani all over the state
all district headquarters khudimak oxygen plant laikre, ICU facility labor bed provide to government, blood bank thambangame, trauma center sing hangame, Jennings the ICU bed upgrade to government, oxygen plant amatanatana ani ahum limbangame thambangame, rims the medical facility thambangame, second honorable Prime Minister Modi ji ki guidance, revision makada. Communication gap labor, marakta oneness ki wakalon watpa, individual community line the work tomoramba, but the factor mayam but don't worry, just a political solution dialogue honori. Thoramaduda Kendra ki Siksa amasung Mapan Thorum Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Outer KMP Dr. Lorho S. Phose, MLA Singh amadi RIMS ki Director Professor G. Sunil Kumar Sarma yauna sangnaraba miyoy kaya saruk yaki. Mathang thagi nipa na pangtokadoriba nupi ki numit thorong ki mangoina na National Sports University Manipur na sinduna International Women's Day ki thorum Khuman Lampak tanga si pangtokre. Mom and Me Invest and Women Accelerate Progress haiba team the pangtoki bithoramaruda National Sports University Manipur ki Vice Chancellor Professor Usha S. Nair, Registered Dr. K. Dibamani, Anishuwa Manipur Rifles ki Commandant Victoria Yingkhom Sarukyaki. Thoramaruda tongan tongan bazawi isegi thorum kayasu utki. Ngasidagi hauduna numit humni chumna chathagadoriba Literary Festival haudokre Chief Minister ki Artist singi tengbang sentang makhada Progressive Writers Association sinduna Yaskul Police Land laiba Manipur Dramatic Union ki hall pangtokiba haudokpu ki thorum aduda Manipur Sarkar ki Art and Culture Vibhag ki Deputy Director G. Dharmadas Sarmana hai sahitana miyoibu khunaida lauriba thaudang asi yamna maru oi. Aiba singna miyoibu khunaibu achumba made aphawa maikairom da puduna chatnanabagi damak maru aibu wakalon kaya idunu phongdokli. Asiguma sahita ki lyric singasina miyoi kaya da khunaibu achumba amasung aphawa maikairom da puduna chatnanabagi wakalon phawli. Tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini. Rajastha lairiba irangasi nutrient oina laiba CSO singamadi mapung oina nagagi MLA singna nakalanima ki MLA masung lusingba sing paminaduna warushin purangna bohana biu haina tangkhul naga ajay longfengi maiki dagi apil torakli. Paumi sing unabamada tangkhul naga ajay longfengi chairman Somi Angkangna hai nagagi MLA singna kuki MLA singa numit kharani gi mamangda Guwahati da unaduna wari sanakre habagi pau phangle matau adugumna nagagi MLA singna tampaki MLA singa unaduna wari sanaraba matung nakal animaka pau phawdukna duna rajya sida ingtha tapthaba masung mahuksa gi punchida hanjanhan bangamna naba thabak paikat piu mahakna makha na hai Manipur hojik lari birang asina maram moirga Tribal Affairs and Hills ki mantri masamak Imphal la leitabana maram moirga tribal singidamak ta sakut thorang thabak tawdabadagi Kudong Chadaba Kaya Mayuk Nari, Masinamara Moiraga Tribal Singmari Lenaba Bibak Singh Fangada Kudong Chabasing, Thakaya Fangdana Lakli, Hiramasigi Matanga, Mukhyamantri Nam Yang Changduna, Tribal Singh of Fangbaya Kudong Chabu Kudimak Pangana Tau Paikat Piu Hairi. Autonomous District Council Gi Mikalamasung, Border Fencing Matanga Paluduna, Swami Angkang Na Hai. Autonomous District Council Gi Mikalasi Atubada, Lok Saw Mikal Gimamang the Pangtong of Manipur Sarkarna, Mari Lenaba Singh the Kangan Biu, Lonana. Myanmar amasung Bharat ani ki lona badalariba Manipur ki ngamkhai ki sambal khab ki thabagasi yatna balai tama pham singda athubuda hobina basu sarkar ki puning sing silli. Image TV ki Imphal correspondent Nongthomong Kumar bu masak khangdaba khulai paiba singna tamtina phurumba ki thongbo All Manipur Working Journalist Jonen Amju masung Editors Guild Manipur Iziam ani ki maikedi ki thadok paserolamana akan momongda yaning daba phongdorakli. Singarel Todok Mari Lena Fazan Kimi Taruk Atomatam the Tadok Nabadabi Takshin Nangasi, Kurai Lamlong Kaitel Damiam Wakan Mi Pum Pang Tokre, Wakan Mi Pumado the Sark Yakibasingna, Park Yumi Tarukadu, Marale to a Mio Shingni, Atomatam the Tadok Piro Haiduna, Takshin Ki. Yoga Behana Pamhanabam Sungako Pyongak and the Tamnabagi Wakalon Sing, Miam the Hanakangan and Nabagi Panamda, Mamang Segi October Taratarutagi, Karnataki Meshotagi Kong Nalakiba, Yogi Oza, Krishna Nayaka, Ngarang Namidang Waram Jiri Bam the Tungdare, Mapamoda the Pamising Unabamada, Srinaya Kana Hai, Maki Kongchasi, Bharat Kaktanatan and Nepalamasung, Bhutan sing Blaybak sing, English sing Kunmanga Pau Manunda, Pau Duna Serkani. Horoglebanaro sing a yoga behana Tawa Yauna, Sanana Bamasung, Akoibaki Pim Ngak Senbada, Miam Hena Chawt Hodang Lobinamasu, Magna Taksin Ki.
मालेम की इमालोन की लिमिट थोरम से कक्सिंग फोक्सुपाट लाइकाई लाइबा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के ऑडिटोरियम द पांगथोखरे साहित्य सेवा समिति कक्सिंग सिंधन पांगथोप थोरम द इमालोन की मरम द खनने नबा मसुंग सैरेंग सैदिन नबा की थोरम सिंह पांगथोखी क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग की मतंग द था अनि की थागी ओइना पांगथोकपा इंटरेक्शन प्रोग्राम अमंग असि पोरोमपाट लाइबा एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डायरेक्टोरेट की ऑफिस द पांगथोखरे डायरेक्टोरेट की मीडिया रिसोर्स सेंटर ने सिंधन पांगथोप थोरमदा एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजकुमार रिसोर्स पर्सन सिंह मीडिया पर्सन सिंह सरुक याखी CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल खोंगामपाट ब्रांच की तरामंगारक सुबह कन्वेंशन पांगथोखरे खोंगामपाट में लेकायद लाइबा कमरेट एल रतन की युम पांगथोकी थोरमदा CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल के सेक्रेटरी एल थोरेन याउना दोलसी लुसिंग कया सरुक याखी सेनापति जिला दलाइबा रेड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर द इंडियन आर्मी ने सिंधना थाम चुम सतर की महिरोई सिंह कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi लोइसनख्रे मणिपुरी लोन बु एसोसिएट ऑफिशियल लोल ओइना असम कैबिनेट ना लरपदा यूथ फ्रंट ऑफ असम MYMA की माइकेदगी असम सरकार बु थागत फोंदोरकली बम बुखाइब की थौलोक लाइखिद्रब महिरोई ओइनाम केनेजी की अरोइब मथौ मंगा मंगासी माकी पोंगनाफम उपोकपिद पांगथोखरे मिसिसि की मतंग सेमकिब जेएससी का सरकार गवारी सानबदा यानब पुरकपदगी माकी हकसंग लौदुना अरोइब मथौ मंगो पांगथोखिबनी असम राइफल्स अमसुंग सेनापति डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन सिनबा डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट थासी कुनिपान की होरगनी टूर्नामेंट से मांगोने लंगासी फ्रेंडली क्रिकेट मैच समा काटोमई विलेज ता पांगथोखरे आकाशवाणी इम्फाल लगी पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हारी अखोई की कला संस्कृति अमसुंग तोंगान तोंगान सक्तम सिंह भारत की फजरब सक्तम मालेम उडली आकाशवाणी की ठोंग से संदोखिबा मां की मन की बात थोरम द श्री मोदी ना लेबासी की संस्कृति बुंगाक सेंदुना मदी योकतुना मियोय क्याना मसागी ओजिब थादोक्तुना थौक पाइखत पुबदा नुंगाई फोंगदोखी लेबासी की नुपी सिंह शक्ति बु थागत फोंगदोलुदुना मथंग थागी निपानदा नुपी की निमित पांगथोकदरबसी मखोय की मफम दे काई खुमनबु उन्नबकी अचौब खुदोंग चाबा अमनी हाइनसु श्री मोदी ने फोंगदोखी जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो है प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता। केमिकल से हमारी धरती माँ को जो कष्ट हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है। इसके अलावा भी बहनें बेटियां जल संरक्षण के लिए चौतरफा प्रयास कर रही हैं। ngasi की मन की बात थोरम की मथंगी था अहुमदी मिखल की येंगलगा महा की मन की बात थोरम संदोक्लरोई अदुमोइनमक लैबा की सौखत पदी लेपलोई हाइना प्रधानमंत्री ना मखाताना फोंगदोखी गृह मंत्री अमित शाह ने हायरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखाद कन्न होनबदगी नक्सलाइन सोलबलमदम सिंगी फिबम सिंगथानिंगै ओइना फगलक पंगमले सोशल मीडिया थागलक पुवारोलमद श्री शाह ने हाई मफम सिंगदुदा मोदी सरकार ना राज्य सरकार सिंग खुसमनदुना सौखत थोरंग थबक कयामरुम पाइखत पहौरे इंग्लिश सिंगनी मरीदगी लिसिंगनी तरामरी फावगी मतंग सांगदुमनबदा इंग्लिश सिंगनी तरामरीदगी लिसिंगनी कुनहुमदोई फावगी मनुंगदा नक्सलाइट के मरी लेनब हिंसा की थौदोकसिंग साद यांखैनी थोय हंथान मंगमले अरोइबदा मरोयो पाव अमुहन्ना सानरोइसिंग निमित पांगथोखरे मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन मिस्टर माइपाक स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर हांगदोखरे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की मखाद रिम्स द क्रिटिकल केयर ब्लॉक साननबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरेप उयुंग तमखरे हौजिक लेरिबो वाथोग असि लोइसिननबगिदमक नागा एमएलए सिंगना अचौब थौदांग लौननबा तांखुल नागा अजय लोंगफेंगना तक्सली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हायरी लेबासी के सौखतपगी खोंगचत नुपी सिंगना चौब थौदांग लौरी अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह ने हायरी मोदी सरकार ने कन होनबदगी नक्सलाइन सोलबलमदम सिंगी फिबम सिंगथानिंगै ओइना फगत हनबंगमले पाउ लोइजरी।